KFKJGP kalap penlong ya kajing skap jar bersiminen ha kajing penskam ya kinong kitkam bat kitkhat batmai jong kamalai somat unit kum kajing kenmau ya unong seng ya kaseng FKJGP ulit founder strong kaji lapnya ya kajing yalang da founder president jong ka unit layo ya kajing pediang na secretary kamalai somat unit kumjo layo jingkeren bat jing ai mesim na orang ba chnong uba Kenba Malay, uba Wandington Deokhai na usketeri hima Malay Soman uba Lumbor Suram bat na acting chief hima Malay Soman Simshem. Layo ban pule yaki kentien bam smai bat penskem yaki nong kitkam bat khat batmai jong kaseng da presiden ka FKJGP South East Kasihil Border Circle uba Kermen Shangdiar. Haba keren hagani kasngi uba Kermen Shangdiar Presiden ka FKJGP South East Khasi Border Circle ula ong bakum kinong kitkam bat kitkhat bathamai ngidei banma ya kijing terha bat kijing pabun jan henry ngidei pat ban kenmau bangidei bandon ya kini kijing long ba khmat ban le kalong bangindon ya kajing long jong kajing snau kit kli ya kakam layo ban keren ai khublei do presiden bathamai Samla Levinson Shangdiar Kentang nyawai ucerman bapnya ya ke jingelang ulayalam ban yang baro pat ban perta ya ke slogan jong kaseng ban ong mensim senrang tur seprang khadu la penwai ya ke jingelang da ke jingduai penskem ya ke jing pendep kam da usketri kahima Malay Soman uba Lumbor Suram ban penskem ya ke kam batmai jong kamalai unit Tiswa bagian puas yang jeng puskam atau di itu di tempat mai lembaga sama terekam agar sana ra mesko ban ai kublai yai songpnor pada hidung tinenti le kibana liang juga seng nila yasha ing jing terha akan pijat kejungi kumbang ala projek bende subun jing kamtam nak kejunga swa bandung akan seng FP ngelamat dikata jing akan mau kem kulit laset ha tanat nalulai bije pra bije lembir malah harap ini bagi dei kilung tu bangga kenau swa kata lajia hakapor usnam al hajar san hakapor bangga kelas 9